So hello bab song joto no sari kaham joto chiniti prasa rubber tapers te joto viewers rongno tini ang norong bagi hano hai tu faijak latest rubber domestic price in Agartala rubber boot ni fasing te notice on kharjak te abni logo loge abni sate no jang te chini khumulung ni TTAADC ni bakhak te bai job tlangjang mani work in interview chakri notification oborong no bo jang kisisa norok bai share khai nailayana te oboni sate judin norok eligible ngai tong hangka apply khadi eba norongni eba nokni gana gini eba nini friends te joto jati gusti rong norok share khainani tapogdi songka bab song puliano phadi jeng rubber ni update domestic price in Agartala obno tinini 30 tarik chai mas 2025 no update no cheri nailayana obni logo no jeng job notification no bo nailainai RSS for rubber sheet ni price hangke 19,000 as per 1 quintal no divide by 100 is equal to 190 rupees per kg 190 taka rupees te RSS 5 ni rubber sheet ni price hangke 18,700 as per 1 quintal no divide by 100 is equal to 187 rupees per kg kuno changes kriko thanai 25 tarik 4 mas 2025 ni je latest update ongkharmani o a jorani simi tini suk jora tei kuno mungsa changes kriko a price no price ko faringke jeng chini khumulung TTAADC ni bakhak tei by job talangjang mani obni notice rong bo norok bai baksa cheri nailayana song ka bab song norok ani screen no nugui mankhna Tripura Tribal Area Autonomous District Council Office of the Medical Officer in Charge Kherengbar CHC Khumlung ni sijak oro Khumlung Hospital ni bakhakti CHC ni bakhakti oro job na harjang mani oro hangke total vacancy hangke 5 jon vacancy tongnai hangke Khumlung ni under medical Khumlung ni CHC ni under ngai obong hangke khorok te oro koijon talang hangke oro 4 jon talang jangnai pulyani serial number 1 hangke medical officer te second tongo nurse te third tongo counselor te chai number tongo data manager so phading ke jeng obni qualification rok busuk nangnai oborong no busuk te obni salary rok busuk ke rajaknai obni te date interview rok bo furu ungjangnai oborong no jeng srai ke nailayana songka bab song norok nugui mankhana ani screen no notification for work in interview ni sijak norok oro thangai sudo documents norok ni original documents bo matlangnai te norok ni xerox copy te photo copies rok no norok tlangai oro Kherengbar Hospital ni je office medical office norok obo norok ni documents no joma mari nai totally vacancy 4 jon tongo 4ta post ni khoroksa ke talangjaknai te oboni je job hangke norok judi no tike hangke obo 11 mas ni bagai under contract basis 11 mas period ni bagai se talangjaknai o job ulong hangke extend phanongui mano obo norok try khedi apply khenen bagai man hangke belai no kaham tangi hangke obo TTAADC khumulung hai Kherengbar Hospital no ngnai te TTAADC bai bakhak tei obo o job talangjak o chances no norok miss ta khadi apply khenen bagai chaitok di songka bab song oro totally chaita post tongo gangke jeng serial number 1 ni simi thangai nailayana te oroni qualification busuk nangnai te oroni salary te date interview rok bo nailayana pulyangke medical officer oroni je qualification nangnai nini porasuna nangnai MBBS from a recognized institution along with medical council registration mane nini MBBS paijak recognized institution je sinijak government be sinijak oboni institution ni register khaijak hingke MD or equivalent qualification in psychiatric ni sijak hingke obo MD hingke to medicine of doctor mane je nung je bithi mane je sinijak borok je psychiatric go je doctor khaijak borok ni bagai preferable rejak hangka oboni salary hangke obo number of post hangke ekjon khoroksano talangnai hangke te salary hangke fix oro hangke 60,000 jangnai borok no per month monthly 60,000 khe jangnai te oboni date hangke date of interview hangke 1 tarik 5 mas 2025 time hangke 10 ta am mane phungni simi chengjangnai 10 ta ni simi hangke sarik phangjala chengjangnai hangke oro date interview hangke 1 tarik obo tini to 30 tarik ngai to hangke khanani bisingo no o je medical officer ni interview chengjangnai hangke phari jeng next nurse ni nailayana songka bab song phari jeng second number ni nurse ni nailayana obni qualification ro busuk nangnai obni qualification hangke ANM yakheba GNM je obro course paijak yakheba Bachelor of Science Nursing go je course paijak qualification ungjak borok obo apply khaimanai hangke borok ni oro vacancy tongnai
khoroksano ekjon no seat hingke tei borokni beton hingke 20,000 khe rwjaknai tei borokni date hingke 2 tarik 5 mas 2025 time hingke 10 phungni office time no hingke phari chwng next 3 number ni counselor oborokno chwng nainai layano chongkha babsong phadi chwng 3 number 3rd number ni nainai layano counselor bini qualification hingke graduate in psychology tei social worker eba sociology preferable master in above discipline borokni je qualified ungjak o jagao borokni je pora paijak hingke norok obono apply khaimanai oboni number of post hingke ekjon no khoroksano khe talangjaknai tei boni beton monthly salary bo 20,000 kheno talangjaknai tei date hingke 3 tarik 5 mas 2025 time hingke 10 ta samoyo no talangjaknai boni bo chongkha babsong phaidi ching last ni 4 number ni nainai layano obo name of the post hingke data manager mane data manager ni bagi talangjaknai te orong hingke qualification hingke graduate preferable with qualification experience in computer application norok ni computer srungjak je certificate tong hingke norok apply khaidi te norok graduate ungjak BA paijak hingke norok obono apply khai mano te oboni seat hingke khoroksano talangjaknai te salary hingke 15,000 khe rwjaknai bono per month te oboni date of interview hingke 5 tarik 5 mas 2025 no ungnai te time hingke 10 ta no khaijaknai haringke chwng oboni obo kagoj chini document joma rwnani hingke tamo nangnai documents oborokno bo chwng nainai layano babsong phaidi chwng o job no apply khainani hingke chini application no tamo singna nang obono kisa chini biodata format no kisa nainai layano oro tongo name of the post puilao je norok post apply khaina muchungmani oboni post norok oro sidi tei name of applicant in block letter tei father's husband name tei permanent address present address to which communicate is to be made with the contact number mane nung je tak present address tongmani oboni address borodi ni sawo boro hingke tei qualification tei date of birth tei present age nini tabuk je choli tongmani boyos obobo marnai tei nationality tei whether ST SC experience certificate in relevant field mane je kuno nini certificate tongkhangke mane nini experience certificate tongkhangke noro oro jomari mano tei contact number bo marnai tei 3ta photo passport size 3ta photocopy tlangai marnai o form Ongka babsong norok ni je qualification by oro eligible hingke norok apply khainani tapok di jeskemana apply khainani chaitok di tangi hingke obo khumlung TTAADC by talangjak o job